Lakhain ko da trok ni lib MSC constituency ka parlo Jokiola HS open stage long kedam tang jangmi poni phain ko da troker ni team ni lib atumpen pherangkya mai kangni pon Bangso pherangkya mai long team ni lib atumpen kaning je pon atengki non kevangji jangmi poni phain ko da net kebarni phuluni constituency ke parlo luring thepia long India Prime Minister Narendra Modi ke ahut karbiang long along ke doan racharya song hamphanga song doan ta thang chipu pe pin pen Chitong dunsi Article 244A ke pachun ji aphan memorandum alu pidun hurlo nang posi team nili patumpen choningri pon India Prime Minister hisab se alang li dak karbiang long bang ko la se kadu babi karbiang long ara la pen bikheke nili barat jokta bunan ke kachetong se ke meji usi ni tum ahin pen choningri lo athe ni tum tim ni libhoi pen choningri lo athe India Prime Minister ke bang ili tum kado beta matha nang ye bang la lo tu full itu ili tum karbiang long arat arjiding fluiten ake hang alam positame Prime Minister ke bang huta songsi ili tum program a party tum sitame memorandum ke pidun kado be falsi kachetong pen memorandum kado ke pidun je falsi kado beta matha sigime have been organized this program. As you all know that we have been and we will be very thankful enough for ourselves, and because this will be the historic day in our life that we will witness our honorable Prime Minister on that very occasion. So in this special moment, I would like to request the people of Nilip and us and Karbiang Long and Dimahasau as a whole that we will and we must participate this program. Kobida দিব বুলি আমি তেওঁলোকক আশা ৰাখিছোঁ আৰু ক'ব লাগিব যে আমাৰ মাননীয় আমাৰ শ্ৰদ্ধা ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আজি সফল হৈছে আৰু বিভিন্ন কাৰ্বি আংলং সুকে কানে তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্ট বহুত কাম কৰিছে আমি নিজ চকুৰে দেখিছোঁ আৰু ঠিক এই হিচাপে আমাৰ Pherangkya maya long abarim MAC Samson Tiso Chairman Khogen Terang Convener Binarson Ronghang Chunbang abarim EM Singnop Krolapen team nilip along Klembang photum chetong dun Nilipen Sonjip Krolapen Samson Ingti Karbiang Long Live